Itu ntwa tugamba Olungereza. Mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona hurire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. So headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki. Ndyaye gasiraki. Ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki. Reba hindujire nebero ho bursande shahi naze kiro aha TV West Honga. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandi betu obwatuma mutabano wawe ngo ashishe fike yabangi. Iyo mara utarasisiro wanje. Iyo mara utarasisiro yakurire shanda. Sasa ninga okuna tware niyo ngona afwa. Toka reba kana twina bakazi babiri nyuma. Nasigo munju yawe nkeji. Nente bezirumu. Orukuri mbutebe. Abandi bina bakazi munani. Baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya bono terendu. Owakuchororu nugwo muzano ogwota shime kuba no oferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji. Nugubagoro hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabazyo. Inyi nikakutumengo mfachora mwana. Yongeni ngo kwaje muzana bakaba kumengo mutwege. Tenkaru kanu yantino ko mwana ninga kwenyina. I'll be a ninja, you're sexy ninja. Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurugomba hinje nabarisa wabo hinjire na mnonga koko aboko koko anyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habwo ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere kinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantuma nkabeje nibazi byaro mu kisharara kanda hakaharoka bejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hate no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice
kandi uyiha mu cyango kurigirira uko warebera ubuhinzi n'uburisa ira okurisa kaba kuriyo kw'abantu babire bari nk'abatashomere konka hato ubuhinzi n'uburisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene urebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero. Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka iwo murebo wa TV West umuhanguzi umuhanguzi wa TV West umuhanguzi wa camukana sente handika star 238 star 3 hash ukusanisha kumibiri zawe tawo mukazano hakure mikwara 5 chikore speed ugana kwa tani zizo rebe namba ya screen yawe urebe namba yawe urimu omukazira warya akanyama azo umuhanguzi yarebe karo aroshabo urgota aja nibayeta bisisino asimu yonoreba hoki aja tera kari kaurire urira mashemera kwa wajani wakwetoa habati muhumuza wajitera kesi mejo uri mwanya ki muri kitozo cyandemi sawa emitwara tanasimu ya waziri hozire kashi uzumana direba aja ozanire mirundi ngai uzanire mirundi wangure mitwara 5 maguma ramusha abantu babiri boka tutaye Gweno tarindaho terasta bibira 38 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe kurwo mu Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cona kurwo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko aboko kwa nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habwo ntuje kwa tukuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere chinte chuwayongeraho echuwayeganiwo katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantuma nkabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharuka bejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hate no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigirira uko warebera ubuhinzi n'uburisa ira okurisa kaba kuriyo kw'abantu babire bari nk'abatashomere konka hato ubuhinzi n'uburisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene urebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero. Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni igana ezo kwerezi wo murebi wa TV West yes buri sande shaha 3 nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro 50 bo munyamugisha otaho mukazano ubwo rukuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha 3 nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro 5 wabana kuzo mukazano imata star 238 star 10 hasha otaho mukazano emirunde yona kome kuzana niwe migishera yongere ko 20,000 zawe stere oziye mitwaro 50 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta bibira 38 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe
kwenda kongera umuhereza umubyemizano utaferwa programu y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho. Akadirisa nikakorwa aganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda o kwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda. Twegiteho aha programu yareba hindijire ahita rwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe. Siko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina benyine mukana amabana ekeri yo kujya mu shwe bo musheja okutina rahanga. Natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabinoko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremo kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebire baryagambaki. Reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandi Betu obwatuma mutabano wawo ngwashisha future yabangi. Iyo ko maro tasisi wanje. Iyo maro tasisi yakureshana. Sasa ninga okuna tore niyo kona kuswa. Tokareba kana twina bakazi babiri mimi. Nasigo munju yawe nkeji. Nentebe zirumu. Orukuri mbutebe. Abandi bina bakazi munani. Barya batebekine nyonyine tubiri kushorya bono tirendu. Owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji. Nugubagoro hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo kandi gwisha kugaruka mu rwa kashatu no rwa kana shahi ikomizo mwabasyo. Inye nikakutumira ngo cyacora mwana. Iyo ngeni ngo kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwege. Tenkaruka hanu yantino ko mwana nika kwenyena. Tandikisa bakurunji na Simka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyoko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho. Urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe. Urwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwa urobukozi. Urwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka. Omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo wo mani izina nuriye kora kandi izina ryo kwekora uri umunyeto izina ryo rukweto wakuze. Urwakana nituganira byo butegeci hamwe n'ebitwihinduririze ebyakubasa kwindura ihanga ryitu eriri kwesimisa. Kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Sunday
eshahe yo mwabazyo nitukuletera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. Ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yokutangaza. Anyumidde njagala nkulabe buli kadde obe energizer You are so different. Oh yeah, we don't worry about it. You don't think about it. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kuno teka shara, uzima jikume ke bendera. Dika yoko fantasy. I'll be your ninja, your sexy ninja. Yankuwa, sisabora kota, ni uwape sana kuleno kubana geta semera. Hustler, 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 get the people. Oh, vamos y ven, llegué. kandi tugimiza mu live coverage yitu nana okugezaho kuhereza information burhago man haragama information nensi ntubantu jukwereza habikwatirine nana ebya magara ga oyo nyimba kaba miguru omukama oyo nyimba kaba miguru kandi urujiro magara genseji twakudebe twayejusia no kugira ngo Calvin Armstrong Rumire uri the premier ngashomikirwa ahabo bukama bwatoro ashohuize amakuru gatari marunji muno gatanurire binje of course gukufa ko mukama oyo nyimba kaba miguru amyaka 7 y'ubukuru amakuru ago tugarebere nyiciro kandi acoborire ngo mukama rujoma garagense approximately 10 pm afshankina ziciro ico nubweche bireho so and of course we know ibintu byinje munongane biza kubaho entebe kanisa eriyo ocho kubanza okurebeka ngo batebeka nso mukoro that's befitting of a king ogushemeye okurebeka ngo you know yahumuzwa okwashemeka na umuzwa okurugirira tradition zingashi emitwadize na michwe na mijenzo yo bukama bwabe na ebembera obukama obwato umukama tari kuzikwa nkabandi in fact tukuja ngo mukama yafu wito tugira ngo omukama aturize nkube tutire nari abandi bahandike bindi amata gatikire engoma ejumikire nebindi byinshi kuko rabe no bishobora umumisho aho kukecho kubanza no kugira ngo tukumanyise ngo amyaka 34 at a very tender age imyaka 34 nho yarugira umagara genseje akazaro 2016 ebyo kwezo kwakana rukumarenda 92 kandi akazarwa umujenzi wari mukama bwirobo Patrick David Matthew Kaboyo Olimi wa kashatu hamwe na Queen Mother Best Kemigisa so banyuma yo kufa kwishe waho mu 2015 bo yabaye n'imyaka 3 ahabiro 12 byo kwezi okwa mwenda 2015 nibwe azahanguma akatandika kwebembera bukama bwatoro so noreba ngo yakiri muto koka makura marunji no kugira ngo twahamya kubuzima there's an air is apparent to nium uramusikire uramujiro mbigire nawe nje masa nabasa kuja kutandika ari mutaho kubatira kwamye ngo mukuru mungi nakashana kuto atwarebire aha social media ayine umwana w'uwojo kunka abo bukama batugira ngo tugereze the right information
kuko tumanye ubwire ubuturu mu bundi information ndijo neba yayijire information ndijo neba yayijire kuko tuza kubantu twesiga munonga communication channels ezobukama abako bine communication channel bine na able people abari mu office ejo abarabene batuhereza information, but you have to feel for them abako bwirubu buri mwene naenda information ko kantu endangu waza kutunga information utunje information iriyo amakuru agaruko obase kuba no manya ekiri kugenda umumisho. Now ekindi kintu twaheza kwega twaheza kumanya no kugira ngo uburwire ubwekokoro nubwo buri kuteberezebwa okuba nibwo urugireho echo magana kweta kalimanywera habo mukama witu uburwire obubwekokoro azabantu bingi munonga kuba kubugamba uburwire obu mubura kubyetaho ngo uburwire bwo buruho kandi ukutanaho nakarobwairo bwabagiga bonka konkantu lengwa nabantu abita abutoshi twabahansi nito butancho kutwinga mu buru n'umugusha mbwenu nyabura bubwetantari konka as details keep emerging, we are learning ngo burwire obwa kokoro cancer nibwabe na battlinga nibwatwire na ritana nabwo for some time now. So mbwenu nogumiza muntu shaba namnonga kushabira uguru kureba umucani nyina Besike Migisa obira kuzecha chamane munonga okumukuza from that tender age okusiyana naga majingo. I think abiri mukaze manzi aho no video ari umwishomero ari kushoma nk'abandi bana noreba hangana meino gamwe kabatagine bambe konka ntuguma tukushakira ubu video butara bumwe na bumwe well, he didn't change much bamureba umundebeka but he was a handsome man. He's a very handsome man. Kandi ayitwarize atende kirwe abangwirwe kurebeka ngo ayitwaza nko abakama batwaza. That's what we've been saying for most of the time. Wabe narebekaho ube no mureba ari umuntu ayicuzire ari umuntu ebigambo biye ari kubigamba je tari kutomerwa ibigambo tari kubirekuka, and a bit of some swag, look at that swag. Twagambere ngo birari ari umunyeto. So you also get a sense of yes, he has responsibilities nyingi konka ureba ngo ari umuntu wa style, dress nice, look nice. I mean, at the end of the day ureba ngo n'umuntu ari very presentable umukama oyo nyimba kabamba iguru. Omuri Fort Poto na n'umucanga echatoro abayo. So far from what we get, abantu bingi munonga they cannot believe it. Chabarenga amakuru abingi munonga. So far from the information that we are gathering, abantu bingi chabarenga, it sounds unbelievable, yet it is true. Kugira ngo omukama oyo nyimba kabamba iguru yaruga omagara against age. Nareba nane chandiko hamwe n'ubutumwa okuruga omubwa kabaka bwa Buganda kandi kabaka Ronald Muwenda Mutebi kuyamanya ahabyo kufa kwa oyo. Haraka video kandi ko nabanarebereho enyimaho kakare karukoreka oku kabaka nsaba sajja kabaka yabirahirwe umuga gukorebeka ngo yagumana nareba umtsigazo gukwarukura. I saw that video. This is a very wonderful video. Kabaka ubwiro obwo ari kushaba ngo abantu barebece ngo bakoresha kacona bamushajika umubwebezi bwe kauli mukoro muhango nije tuze coronation anniversary. Kabaka ari kushobora ati umwana nkugu nabane mukama nkugu tari umwana umukama konkana inda support konkikindi agira ngo kana areba kari umuntu wabiri sorted abuko akayakora akuraho kace. So mbwe hati finally twari ubutumwa kuruga bwa kabaka bwa Buganda bakushobora nabungu bashasha munonga makura ga shasha kabaka munonga
bagambye kabaka nakuwadde nnyo yashasha munonga ahabokumanya ebya oyo nyimba kabambi Guru Kid the Fourth kurugomagara gezeji cultural institutions nyingi munonga zibone zigumana zishoza ibihandiko byazo ndiko kubashomeramu ukworeka nice kibataho na munonga kakumu umbikwatire no kushasha kwabo ikibane bagambaho ndici turebera no butumwa ubwa John Baptist Nambeshe ogunwe acting National Unity Platform president arikugira ngo nawe ashashana n'abantu yashashana n'abantu baturu habo kuferwa His Majesty the Omukama of Toro King Oyo Nyimba Kabamba Guru Kid the Fourth gira ngo no kushasha kandi kuferwa kwa mane munonga abo bantu baturu abantu ba Uganda amwe n'abantu umucanga citu ecabira kujeje cha Africa kandi yashaba mukama ngo ikirari cyasijire cyo gubembezi kugita abantu hamwe no kuhisi abantu obuhereza kigumeho abantu baguma kimujiciraho kandi yatuyakwayo na ashabira aba royal family ningashi abeka ejo erikurwamu umukama na nabo bona babintu bacura mbwirubu akurira umukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru handa cyo ninja kwegitwaho Lucky Kasanga ki numugezi wita tukora nawe nakora program simuka nawe naija kuba natwegitaho then of course teams zindi kuriya umurufo poto engambere bi bakiriya myanya tadi mwe nemwe bibishana byo noreba nobu omukama in fact mukirize mpumuro kace dero ngaruke na Kasanga ki because he's already in the house mpumuro kace ngaruke nawe we have a bit of some chit chat na mara bench chimure rero turugumiza mu kabiri just take a short break tugaruka takarga Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo notukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko aboko koko nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwant kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera umutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere kinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwo katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwana iza yebuza kantuma nkabejini bazibyaro mu kisharara kanda hakaharoka bejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato n'urwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyihamu cyangwa kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero ukwenda kongera umbuhereza umbyemizano utaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda o kwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni igana ezo kwerezi wo murebi wa Kivusi yes buri sande shaha ishatu nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro bakumyaga
5 b'umunyamugisha otaho mukazano ubwo uri kuzanisa shiringi 20 zawe zoka buri sande shaha 3 nimba ningabe mitwara 5 wabona kuza mukazano imata star 2 3 8 star 3 star 10 hasha otaho mukazano emirunde yona kome kuzana niwe emigishera yeyongere ko 20 zawe stere oziye mitwaro 50 na mutima wayase ngweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe oine kiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurwo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogwombeki ayituru ko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zo bensi neyitorora insinero bisya byinshi so tugumante leta design z'ishemeri tungo bahabuzi kurwo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaze byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ni okutwegitaho ogone murundi hano aha TV West kandi turugumiza mu coverage ya bikwata hamagara ga oyo nyimba kambiro mukama oyo nyimba kabimbiguru rukidi owakana urugero magara gese na yagitwaho my colleague turukora hamwe yake kasangaki first and foremost my condolences I simply have to say thank you. Akaire kagumere abarungi abarukuturora kagumere kutwariza hamu iguru libutikire toro kurugera kamwe kirekejo sankayina ezoro bagirundi za kayirizi so makuru mukogari tobihire baitu tuine kuguma hamo mukaire ngakana kanya kuguma ngaine bobs ati nyine bibuzo nkabinja 1000 questions when you talk abagaruka mulake abukuba you're not the right person to answer them konka trying to get a sense of how you feel about this whole thing cyo kubanza abantu binji omukama okuyihowaza hari muto tumureba you represent very many young people abatoro no busasa bukwingana cyo abantu bakubasa kwa bine especially minyeto abatoro it is heavy busasa bwingi tinsobora kupemera bobs nkagamana nti busasa bwingi kutwara ham batinso kuganti mbwingana hano baitubo bwingi icyo kubanza abatungwa abarukiro bwingi mukama ntumkize miyaka azairwe yisembere yaturize kurugombo mezi bwensi turoho atairwe hante bentumurora atukulize ngo mukama ito ngabatungwa babe ntumurora tuti kurane imyaka eno yabaire yakakaho nayo gombesa bobzinja kwereze kisani cyo muzaire ndicyo kora cyo muzaire nayo uri muzaire nainde muzaire process yege yo kuzara watungo mugonzi bwa obunde bano beke kabali magambe tikiriba tariza tarigerad kurana yi wazara wakuza warulero mwana ukurora steps ezone zo mwana araba munyezera bamuno murora rugendo ruhango kurora ngo muhikia nambero bire wo muhiki haro engamba rundi text emwe ya nyino mukama nahereze kisani cy'urugendo urwo kukuza umukama kuyakumuzara habo kube mkuze yo mukama teri mkuza yo muntu wondi weno obulikiro nyona yowe na netanaho munonga ito turi ababurijo uriya we ine responsibility nyingi muno kakuba akambaho mbajya kukuguza bakupininge cyaba ukita so kukuza umukama teri mkuze yo gangu no kuzo muntu obulikiro kuro bundi wa muhamo yencharulengo ngorumu itwe nkabatungwa aitwe nkama 10 bitari by'umukama arukira basayija sasa tuino kusaso kwa amani habo kuba level zone zo kukureza aberara biremu tubayira hatuine kisane kiturukumurora
tuine kisane kitukumura hati to nkabali kunu mwankore mu Buganda n'ahandi abatumanyire n'abatukora nabo n'abatukorelatinga nabo obwiro burukiro bwinge bembatugaba baitinyo mulinzireki omukama taswera nohura ngo tuino bujunanizibwa no turukububundi ngo tutulini twori wenyini baitu norora ngo tuino bujunanizibwa no message zisomera kwa tutuhara kurora ngo bundi hati saha zino rulengo rwaberekaho kugamba ngo hati twakarulengo rugamba ngo bundi agiro uyajumbera atashye kandi nawe asobole kuba natunga eka nkomya keno yabaire yakakamu kibe muno emyaka 34 na Bobs myaka mitaito muno hamuntu rukwebembera ubukama hakubura kuba no burora kurugira kemu kiegegwa ikubodaringa mubende because mubende is Buganda ekaija hanu kitagwenda hon heina kamwenge kitagwenda rubajuru side za Ntoroko kunu bunyanga bukwatana na obusinga bwa Rwenzururu tulimantu bayingi tulibatungwa bayingi abarkwetaga ngo bundi Bobs because obukama buinengere bukuguruminga mu abantu munsonge yengeso emyetwalize namuno munengeso Bobs hakuba engeso nizikira no kusoma nusobora kusoma ukahingurane bitaboka bobine bayituka kubobota inangeso buri omwena kyana kyuhi abwengere ko no etwaza engere ko no twaza amabantu ko no kora nabo abukuba Bobs nturugo maka gatarukusana tukuliro mbaka gonozi zitarukusana bayitatu bukama bugira values zaitu ziri zaire zabesengurito mundi zayebere kurwane bagumane bazituijukia buchabukya nukunyencha turugamuntu bebantu abali morally upright kandi abarukuba nibegundeza ombukama wi ekindi kibuzo kinakosa kwa nyine omu experience yawe I want to start by drawing from your own experience who are you watching up close na omukama so much emirundi tugurugumuteri ebiri abakwa no nganta kayizira hanu ekirekyo namuno muri hatingeke mpango nemukorende ekeraga kuba kikali kiba open first of all kurangu buli mutungo weno omukama wakao bachumba tuli yatunywa kurona ngwitwe na koraki so no sanga enganda zone za toro twegaitera uri amanya hey ono musaigi ono munekera ono musita so usanga okoko usanga kandi hari abasita bandi abo Rwanda rwawo usanga hari abasaigi bandi baba bagenzi bawe baba baso baba banyako because noja kusanga nyondi musita ninzarwa abanekera so hato sanga kinengeri kirukutugaita ekyo kubanza ati mukoro nkegyo nkempanga inani kugambera egaita muno enganda nyakaganda ezo bukama buona obwatoro kurato egaita twabahamu ikya kabiri kireta kumanyangana ikya kasatu kireta bundi kwega engeso emirwa emyetwalize eyetaliemu ikikwete migenzo engeri turukwera byamu turukwa tuli akikali terukusana nkeno yetu ya bulikiro Bobs no soko kaguza kwa kinyokero ko najanjwe irende kuri tabaye kuyamura tabaye kujuara kubi kugamba nugambe erukushoboroka tabaye kujuara kubi tuwega enye twaze yangambo mbantu nugambota abantu bazota nabo enye emyetwalize engeri yokwerabya nokwego rulimi na muno rweitu ruhenda orwo mukikale rukono bakoze bintu binge ruko biriyo Bobs nja kwereze ko kurora kwa ninja han myaka nkene tane nyuma ito nga TV West tukosaga tutagenzera mukoreye mpango emukorene mpango ebere ne tuhereza omugisa ugukurora ngo bundi ntuka ahayina rukira basayija natumanyira na muno ka TV West ndakwereze cyo kurora aho nkeno yehoyire yo mwaka guhoyire tukayikaye bit late baitu information eto abagantu tunga mu media houses zabaga ziramgoro gugum TV West eriye mu hariyeze zabandizwa no turaba twale takabayire ku kawo tuli muhana tugenda so cyo kwereka
ngo mukama be na gitwara in high regard nagimanya emyaka yone baire nawe emikoro yo kuba netwarwa mu maiso mukama nebindi byona ebaire a part y'urugendo rwe nabweki ebaire nemanyirirwa nambere tuli na nambere tutari emikoro nkegyo bo zebere netuherezo mu gisokurora toyira haihi narukira abasaijo mukama aturamukia kandi atumanyira nk'abanyamakuru otungo bundi feeling bobze yogama ngo bundi wamuhura aineke gambe kya turukyo kurugo muntare ye ekitahurirwa bundi yankumene nkumye z'abantu abandi akoba muri obundi haraho utanka guze ntare kya kumanyisa no I understand so ohuririza ohura nayo semeriru ikya kabiri omumiswagire nemyetwalize nembaza eyekikali omukumusuta obundi gire bwambo no rulimi orundi ruturukuma twese omukikali turukozesa obundi okurantomereza ekitindi sakye kandi ikya kabiri ntumumanyira nko mukumanfuzi nko kuhura bamweto mukumanfuzi hakuba we nabatayina bazaire nabaferirwom nabaferirwa bazaire bona huwe nuwaba okutukuma kuma njo kuromba mweto mukumanfuzi ituwena tuije tubahamu kandi tuhura tusemeriru tuine na amani utukumurora habwo kuba ituwena na tutwara kuba nk'abana be nk'abatungwa kandi yasobora kuba na tugabura na tuhereza kimwe ikya kabiri bobzu mukama talimuntu wabulikiro habukuba mba kugambira kujja kurora ngo mukama yasima yayera kisobora kumutwara ubundi nkakayeru numukoro gona mba gukora ndiguhwaho hata kabayiro kintu kyonekere special kikoreka ngo umukama yayera usobora kukweto kuseka mu rurimi rwa bulikiro abaseija bakuru abebitinisa ba minister n'abatungwa bona bukama abakuru b'amagombora nabakwebembere nganda nyakaganda z'ubukama bwa toro baijo mu maisoge nebaswagira nebagwa nebayimuka nebehindura ngo bundi bakora ubuntu bwono busobora ubundi kumuletereza amasemererwa baitu kigumire muno kurora mu mukama yakorake. Nonetheless, we got a few pictures in episode bitu betwarebere when would be lucky to kareba haka smiley, and what a wonderful smile he had. It is very very rare kumurora ngo bundi yakorake nikimasa cyo mugisa muno na muno ito abamekaga hehi ohuro bundi engeri yarukubaza umuntu ruteka ineke rukumara ohinduko remi yako gambo umuntu amyake yenu ururaki mu ngeri yarkwera byamu ingeri yarkwetwa zamu teriye ito abantu ababulikiro ngo amazima ino mugiso buri special rango game abo namazima na nyize mutizoka chumuka humuro namari kintu bench kure chire for a while ogumize muno kitambuzo misho konka my final point no kugira ngo chimumbindi bintu ebyabe namanyirwaho mutabe nakonde byemizano mnoga nareba ba Arsenal batanje kupostinga kwabiri kana ne entebe kanisa yempira yebika yamashaza kumugeta agatoro abanyamizano baferwa umuntu ari kwingana if you can look at it from that perspective the perspective y'abanyamizano ituyena tuli banyamizano tuferirwe kiyunguraine uhironkawe akarugayo yakioleka kumwebembezi of course ino kuoleka akandike kuba ano etaga rundi kira mutima gwawe musagi kinambe mu timu ya Arsenal kandi abera nakioleka butuno ekitutugujoke hakana ekakabini tungero kwansasa bako bati kuruga kirokeno tubintu burwaye biro bike okuranduwe garanjuro mu mpango uyu murundi ogwa satu nen ebiro bikwezi 12 ebyo kwezi kwa mwenda ebiro bike kuruga kirokeno emipire ya masaza agobuka mu bwatoro ebereriyo negeno mu maiso ni saze ryanga na mbere ndukuruga kyaka libereriyo mu mpaka nizo zimu no turaturugeremo Mwenge South ebereriyo mu mpaka ezo na sazo ne cyakora kurungi isazeri ya Kitagwenda Burashya Ntoroko Bunyangabu na masaza gandi gon gaberegaliyo mu ntekaniza kandi getabiro mizane egyo nukuwo buturekerize akayire aka empango ebiro bikwezi 12 byokwezi okwa mwenda tinyine kisobora kwa ninkigamba abo kuba ekire kijo
amakuru gatandikira kusaturatinga akando garaho gabe gatakagumibwe ezimu hamizane yebereye rekerize kuongerwa yorundi kuzanibwa ko mu weekend yano ekire yemerezebwa okurora ngo itwe na twatarahamu habo ikikanga bwe ekitugwerire ntongero kubantu sabatoro okuguma tulhamu kandi no kugumira obumu no kuongera bobs kairika ko kuferwa kagumire nebigambo nabyo obundi nebabike yes rake kasangaki nuwe nabanyine kandi nozaga mu numere bamunonga ubundi tuba mutoza crossing tuze kuri radio nayo butumwe butwari abantu bawutse kugumiza muri bashoborokerwa konka kimwe mu bashabire na munonga officials kingdom officials ndabashabangu habeho bucurera utagambise bwe bitari byo urode twatwagambire ngo batushoborire ku hariho umugwetwa okay at least there's news. How happy are you for that? Wahu rejo of course amasemerero gabule muzaire wena nugago obora ule muzaire abo mwazaire bataho n'uburyo bitwa mwana nukiki usanga nakaguririza mu bagenzi buko wange nyowe kike cyamubayireho bamutereho buryo tuteho buryo nyowe jagwe jokurora ni nyowe omurwa tungiro bundi rwazairo bundi nkuzireho abamabato bangu muka ikikaguze bakaginga guze tuteho buryo kasanga kyabire tujye mu ajaja abos ni ngumi yango bondi bakigambaga mokari we kurora ngo bundi banyimuke nanye nyetera kaingambe busobora kububwire nubwo angire ekinaye korao baitu kutwariza hamwe ngo bukama makuru marunga bokuba umuri yitu busa no makana akinihera kandi nkijya kutwongera ngo bundi kuguma hatari kurukira mwaho Lucky sorry the J to you lucky twaza kumaraho lucky naza kwa nagaruka nabahereza byinji munonga nywere kamanzi crossing the side area ya radio nabona lucky nabona ko ariyo turugumiza mpora pa bitu kubagumya na munonga abantu abatoro na Uganda yo nakwata twazire omukamogu tuwatoro wenga yonka nitwe abantu abakuzire ntumureba tukanyeta nawe turi kumureba ibishano abantu bireba bitu abantu kwerekaho TV ahabire yahika umurugendo rwe rokwebembera abantu be ntwenda kumusima bwe mirimo yakozire ahagikize kandi no kushaba ngo mukama amuhereze icumuro cyo just a short break ntujagaruka na kavirije kugenda misho kandi twina na plans ezo kwiseho ebe live muri Fort Poto no kugira bitwagamba nabo bakatugambira ica no kucemeriri orwajoro konkati ekatwanze tuzokacu mukahumuro Sunday. Ishaheme yo mwabazyo nitukuletera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. Twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Siko nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani in expectations zezina benyine mukana abana ekeriyo kujya ngo ushwe bo musheja okutina hanga. Natabantu tayayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda.
Itu ntwa tugamba Olungereza. Mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona hurire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stock. TV West Nehinda anho tuli akande omukaire kano ruriyo no turora hareki ziri mukaga zakaraba saa 5 zanyingi akarekero kinu akande iwe hamnanye abatwegaisireho TV West okurora ensunge ntasobora ugikwikiaho akande na buri kimu ngo kiriyo nikigeno maiso atwinire ntekaniza okuruga omurubuga orwa Fort Poto akandi okurata kwikiaho buri kimu kiona ekiriyo nikigeno maiso omuntekaniza ezitalizimu nazimu akandi ezo kwihwa ngo kuziraba nzigeno maiso rukera basayija onyimba kabamba iguru rukedi okana miaka 34 yo buto akande tulinzire kubi netusasa tukwasirweho akandi okusigikira rukera basayija ngo kutubayire tumwine miaka egyo aliyo 19 ni 5 ninkigumia na mbere ya jumurire ngoma akorugera kimu mu kienda ne 2 akande kienda ne 5 mbere ya jumurire ngoma no murora miyake 3 yonka iyo buto yakabaine ambere engoma ya gijumurire umukuru wihanga yoruka guta Museveni nuwomu hariyaba bakuza abarukera basayija kano murora nawe okwikira kimo nambere abayire akurire okwingana hamiyake 34 akandi asingire kikari karuzika kandi twe ngabatungwabe tusemerirwe kirukumara ruige wo rukurato rukuru ruhango ruwe 11 no murora ali nawe kande omubisani bebiriyo migeno maisa screen yawe yuriyo anaitwe TV West kande Nehinda abakungu abebembeza bamadini abatali bamunabamu anambere hari Bishop Oborolezi wa Rwenzori kande Ruben Kisembo nabandi abali na munomuno bamuterera bukire bwizire ngwasemeriro kuba natahya ajumbire akandi anuko kama busobolo kwane bweyongera akandi nubo bamharya baburiyo norora arutambe rwawe orwa TV West Nehinda omukaire nuko kan netusasa ubusasi bwingi omukaire ngakano akanyagumanga ine nyondo bwonkikengere ngwaba muhalitwe twine omugaso ogurukukera akandi okurora netuhereza amazima obukama bwitwe kirukumara abokuba nja kuba amazima ninkwijukya nyondo zira abantu abanterira amasimu
abantu abansindikira message noho nyikirize nagamba ngo mazima omugaso omwihanga tugwino kusobora ntumayisa abantu kandi namuno muno mu nsonge za makuru haroronderira akasimi yagamba nyowe amakuru gawe nkera kugayikirizamu namanya nti kimayisa nanye ndi source uri atakagira handi na handi kandi aina kubanza ka roro wange kinteire kwa kamanya kandi vuicha barukiro bwingi tabasobora na rukikirizo mugaire nkakanu ngo mukama rukira basaija aturize yaruga ombomezi bwezi agarukurugayo nigureke ebiro nibijja kuba biri mwenda akandi okutwara no kugaragara ningenderwaho izo bukama omukama bwaba aturize ebiro biba mwenda ebyo kugaragara abatungwa amacumu nebitara ebiro bine kuba mwenda ebiro kurabaho kandi yo buturi mu kugaragara okukwatara hamo no kuongera okuba netutwaliza hamwe mbera eyekinamiro iguru enya kujumikire toro iguru kandi enya kutujumikire kabiri empamo emikungo amaziga okurora rukera baseija aturize yatwihwaho kandi omukaire akarukusana kati kaire kagumanga ine akandi yobo no kumanyisibwa tuongiro kwantu manyisibwa kurugira kemu omusuga no war kujja kuba nayibembera omukorole mekore yetaliyemu nemu ekikali yasobora kuba negena maiso akandi okumalebere ebyo mwenda nebindi ebirabana byeyongeraho okurora byagenda omumaiso iwe omurungi rulio naturora TV West nehinda omukaire nkakano obukamo bwatoro buwona akandi buli omukinamiro omukaire nkakano kenyini nambere ekyo ekintu nkekyo tikiri kintu kyabuli kireke kumaraga gwaho akandi bayingi bakuru obundi abandi barugano mbomezi bwensi batakahuraga makuru agaruko banagasana gati amakuru agekinamiro kurora ngo mukama bundi natuza akande no mumbera yerukuba nesanedi hangiri ya Uganda obukamo bwatoro akande na buryo muwena akandi kinamiro kyamani muno kurugera kumwe kirekejo akanambera makuru agogarabiremo no kuraba omuhikirwa obukamo bwatoro Calvin Armstrong ruwomire akiki na mbere agatugumize amukaire ako onukokamu omukuraba omukandiko kandi kinya kuturukibwe enganzi obukama obwatoro Calvin Armstrong ruwomire ayongiro kuba natugumiza mbere ginkoko nya kutugumize kandi obwe bibisani ebyoliyo nora screen yabo biriyo mbigendo maiso kandi ogu na ninyino mukama kandi nabamukuoleka nkoko izire nakora mu stages zitadizimana zimu kandi okuhikera kemo omukaire kano nambere abaire yekantusima mukama ruhanga abo kisembe kyobomezi ikyaherezo mukama abo kubarabira mu stage yona ntumurora tukuzira nawe na emiringe yetaliyemu nemu eyizira narabyamu bukama akandi okweka ahabwire nubwo bumu okurugo mbwiro obo bwana okweka hati gubaire mulimo gutayanguhire akande ekyo nakyo semeriro kwantu kisimira ruhanga abukuba abayireho ntumurora tukuzire nawe atukurize akandi yayongera okutukyo mukaire nuko kan yitwa nkabantu abegombore ya bugaki in particular ntungara kusima rukira basayija muri ngo ogwembaganiza nyowe gombore ya bugaki nona kurire umukyare kyabagonza abarukumanya kyabagonza aho ubu kuba no yambuka hakanisa omaka agomugenzi Charles Nyaruhuma ogunu wise nkuru nyowe no twakurire omugombore ya bugaki
omukyaro kya nyanja etageraho obukuba noyambuka kanisa ekyabagonza nohomuka kandi niyenkurize gomboro ya bugaki rukira abasajja akabagisimire akande na projects zone z'obukama noho akabazitekere akandi njuke iwe ruriyo naturangwe bibisani by'empango yenyakoire omwaka ogunyakoire twaturkaruzika ekisani ekinike ruriyo norora akandi ekyo nikyo bwakaba nakya jumure ngoma miaka 3 yonka akandi nawo mumbazoza akagumya ngo akabata rukumanya na kike kyali nikigenda omumaiso so nabani kusoborora ntito nkabe gomboro ya bugaki tuino mugisa habukuba mukama abayirata rukutwara kayire atatubungire habwaki abaye nabungera mune gomboro ya bugaki abaye nagibungera mirundi yerukiro bwingi habwo kubentekanize zo bukama na muno ezirukwatagana nebyo bulimi habo kuba abayire nabitwara maiso nk'ekikuru modo farm eyo bukama obwatoro akabagitekero mugombore ya bugaki akande abayire najjayo muno akandi yobu narambora runde nareta nabagenyi bo kurugo myanya yetaliye nemu okuijo kubarambuza projects zo bukama hamodo farm yerukusangibwa mugombora ya bugaki kirikimu hali ebyo ebyabayire nakora entekanize zindi ezokurora ngo bundi ensinganto barwanisa ibuleriye emirimo omubukama bwatoro yabayireriye mu hali egyo eyabayire atayireho kandi omwanyo gwa muchwa nambere ensinganto nizitendekebwa mu byakalimagezi nuko basobole nabo kurwanisa ibuleriye emirimo omubukama bwona obwatoro aha muri hanga eri ya Uganda okutwaliza aham entekaniza na muno mumbazoze zaburikira abayira naha ombuli platforms zone zabayira roho na muno ezo kurwanisa kagingo omunywerero sirimu eki abayira nakibaza atarukirumamu buli nambera abayira nagya emukutu yone yarukubaroho embaze zarukuba nahayo okurora kim kagingo myerero sirimu yasobora kuba nerwanisibwa kandi okucuncumurwa kurugira kimumbuka mu bwatoro omunsinganto kandi okurora na spearheadinga runde na yebembera entekaniza nizo zimu ezokurora kagingo myerero sirimu yasobora kuba nerwanisibwa kandi omubuka mu bwatoro ahamu na Uganda yona okutwara entekaniza yerukwatagana nokulinda ebyo buhangu mirundi ngaha imbaine murarukira abasajja ali omukisaro kyampanga nababyale miti nibataho buryo bwo kuyonja ekisaro kyampanga nuko ebyo buhangwa bisobole kwa nibirindibwa nkomwebembezi wena warukuteka ekyo kuroraho ekyo gamba ngo bundi tusobole kugenda maiso kulinda ebyo buhangwa okubyale miti okulinda ebisaru kandi ahamu n'enyanja oteberwe bibera n'ebintu ebindi byona kandi okurora obuhangwa twasobora kwantu bulinda iwe nanye ruriyo naturora TV West kandi n'obutumwa obwo bwizire okuba nahayo kandi obwire bubwona n'obwire bwarahanga muherize obwabayira kyali omubumezi obwensi TV West nehinda no tuli itwe ahamna iwe ntongero kuba ntukusima akwantura abembeza batalbamu nabamu oguno yabayire president wa Hungary ya Libya kano El Muammar Gaddafi omukaira akona mbere yabungire hakikali karuzika kandi obu okuswagira amasemererwa nebindi nyamwinge byali biri akande omumwanya ogu nugugumu omubwire obu omukisani ekyo liyo norora iwe omurungi anyakuri aha TV West nehinda omukaire nukokan abantu abatalbamu nabamu bongiro kuba nibasindika akandi obutumwa obukugaragara obutumwa obukusasa ahamu nabatoro na bulyomu wena abokuba engome jumikirwe
iguru ritujumikire kandi tutirwe talimaizi kandi n'ensonga ezindi eziriyo nizigenda mu maiso ntongera kusima enteekaniza ya ensinganto tusima enteekaniza ya macumu n'ebitara tusima enteekaniza ey'abatungwa abarukira abasaija abataireho buryo abataka byamire oturonyo otumbuzire mbyamire nibukyanganuka 12 z'omurukyakya nibwo nabanagera kubyamaho embeera yalema esimu niziteera meseji nizirabamu hati oteeremu akasani obalebalemu ekiriyo nikigenda mu maiso akandi omu bichweke bitali bimu na bimu okwetooroora ihanga bantu nyamwingi obutumwa babusindikire obw'okugaragara akandi obw'okuba noorwana omu New Vision ekiro kino naye kuleetera obutumwa obu obutali bumu na bumu akandi obw'abebembezi obutumwa obw'amacumu n'ebitara obutumwa obw'abakuru n'abebembezi ab'enganda nohoteekere n'abebembezi aba government kurora kimu ngubahikize okusaasa kwabo abambuli abo obw'okuba noorora mu New Vision ekiro kino kandi atalyondi nondi nindora obutumwa okuruga mu Godfrey Aine Kaguta Sodo ono mukurasi owa isaze lya Mawogola Matemba kandi oburumu nindora obutumwa obwa Honorable Tom Bright Amoti. Yes, Tom Bright Amoti aliyomo abatungwa barukira abasaija kandi mukurasi omurukwato rukoro ruhango abantu abachaka Central kandi nuwe minister ow'ensonga ezaheeru ombukama obwatoro asindikira obutumwa obw'okugaragara omukaire nuko kano kandi abokutuuza okwarukira abasaija n'ensonga ezindi zitali zimu na zimu okuwoleka okukwatwaho kandi abo abantu abakyaka abo abantu abatuuro yona kandi n'ensonga ezindi ezitali zimu na zimu abakurasi mu rukwato rukuru ihanga n'abembezi abatali bamu na bamu akandi abo n'abasindikira obutumwa obw'okugaragara iwe omurungi anyakutulirize Barbara Kaija rwabaire editor in chief wa Vision Group aliyomu hari yabo nagumya okuraba mu New Vision ya kiro kino nagamba rukira abasaija atulize rest in Jesus yayongera kuba nagumya ngu your testimony was very clear here mahano muno bojo we kept hoping and praying it was not true buying abatakakikirize akande ngurukira abasaija atulize okuruga mbomezi bwensi akandi abantu kibatwalira obwire okurora ngo bonde nibaikiriza barukura akandi ne baliyo nibarora mukutu yataliyemu nemu manyire bero beno abantu bakehingurana n'okwefora abanyamakuru n'okwongera akurora ngo bundi amakuru nibarukwetaga bagahikiyehoga abagenzi babo mu kubanza so nikimanyisa abantu batwara akaire kurora batunga amakuru kandi aganya kwikire abamaziro kuba abagacenchwire antungero kuba nitsasa nkabatungwa abo kama obwatoro kandi habo kwihwa okwarukira abasaija empango enyakoire nikikisanieki kandi ekyoliyo norora askwini yawe twatuli karuzika akande omo mpango ey'omwaka ogututiire amabega kaire kake akabaire nikaburayo okurwa ntwetaba omu mpango ey'omwaka nugugunu kandi murungi ruriyo notorora ebiro bibaire 12 ebyokwezi okwa mwenda omwaka nugugunu tubaire turekerizo kwetaba omu mpango ey'omwaka nugugunu iwo murungi anyakutulirize enteekaniza n'ebindi byona nibigenda mu maiso omuntu ekaniza empango betakahikire habaho emizano na muno
ya masaza kandi agarukora obukama bwatoro buona kandi rukira abaseija wenyini kandi abaira nagita mu mukono gwa mani okugiye kinguraho okurora yakahai ahamo n'abatungwabe kandi nemizani y'ntorozire ombukama bwatore baireresire etaireo impact ya mani muno okurora niegara bakiyake nganda ezo bukama okumanyangana kubaina kugenda maiso kurabo mezano ni yemu okumanyirirwa okurabo mu nganda nebindi kandi rukira abaseja wenyini abayirakera kuzetabamu nuko kwijja kwe kakereke mpango kandi habaho ebintu nyamwingi ebindi bibane bukorwa okurora kimungu emizani egesobora kwa nemanyirirwa ekyo kubanza taranta ezabatungo bomukama yimanyirirwa kino kiyambo bundi okurugamba bakagenda bakazanira na handenge zindi kandi okuruga ombukamo bwatoro kyongero bundi okuba nikigaita kwongera okugaita okumanyangana okweyongera na handenge zindi nokwegaita okuba hamu kandi omunsonga ezo nezo zimu kandi iwe omurungiro ryo noturora TV West nehinda omunsonga ezo nezo zimu byona tetsoboiro kwantubikaho kandi abumwaka nugugunu gutsingire kandi tulinzire kuburukira abaseija kya kubayira haryondi baitu byono mu byona embabazi eziturukusaba haiguru kwongera okutugumya mukera akanya kugumanga ine nkakanu akandi no kwongera okutulinda tulebamu omukuraba omukandiko akandi ekya omukuraba omukandiko ekya ekiturukibwe ekirekejo akandi kyongiro kuba nikigumibwa akandi nko kurukira abaseija humwire atulize yarugomo bezbwensi sazi bayirina ezekero kyayengero kuba nikigumya no kuterere nganda nyakaganda emyenda eyatoro okurora twababamu omukaire akanyagumanga ine ankakano akaturumu kongera okusaba nokusabira obukamu bwatoro ahabwe mbera eiturukarabamu embera ekinamiro kandi orutindo ahanyuma yokuchweka kyayongera ekandika ekyo kandi ekiturukibwe kyongera kuba nkitugumiza na muno hansonga ya continuity rundi kukumizamu uko bukama uko buri yomwe abaina akiyekaguza kuko mukama abaira atakajumbire omukama kuko abaire atakalesire mugo ntujya kutandikira nkaha kandi ninkambere tuwurekerize ekenakyo omuhikirwa obukama akitugumize okora mu rulimi rungereza agambire the continuity of the crown is assured. Igebaire point yokubanza baingi muno abanyamakuru abaire batandikira garabyamu emyaka 3 taine na mwana ikandike kiri official okuruga mbukama nkioleka kura mulimi rungerezo rwakweseze that the crown is assured. Ekini kimanyisaki the crown is assured. Oyangu ikirize the crown is assured. His Majesty leaves behind a prince and a heir. Hakiri au ntujja kugumeraho, tujja kuliriraho, ntujja kugaragaraho habukuba ninjuko mbutumwa wa Bishop Reuben Kisembo omumpange yomwako bunyakoire akamuterera yamugamba itwe turoho omuli muntu tujja gukora na habweki jumbera ayito tuli enyuma yawe. Oite kandiko
ekiturukibwe nikioleka His Majesty lives behind a prince and his hair. Nkimasa kiri official amazima abukube bintu bine byobukama tibiri bintu bya bulikiro amakuru tugakumaragarangebwa nkagawe nanye so ekyandiko kitugumize kandi omukaire nuko kam ngumugwetwa aro kandi kandiko okuruga kandi omukama kyongire kuba kyatugumiza ngu whose identity will be formally revealed at an appropriate time. So nikimaise sayona kandi omukairo karaba kahikire ntujja kuba netumulekwa tuongera kumumanya ekiro kukeraho kandi omukaire nuko kam kyongire kyatugumya ngo kurabo mitendera okurabo mumerwa emyetwalize eyubukama na muno obwatoro obwerabera bibuwemu akandi ensonga egyo negya kuba negenda omumaiso akandi ekyo nikyo kiturukibwa omuhikirwa obukama bwatoro Calvin Armstrong ruwomire akiki ekirikeijo ngo ensonga egyo tusemeriro kuba ntugitwara nk'ekikuru iwe roriyo natorora omukaire nuko kam TV West nehinda anuho tuli nabanyeta kasanga klake kandi omutungwa orukira basaija kandi anyakutulize onyimba kabamba iguru toro tweyongero kubahamu makuru ganu gagumangaine nyo amazima kuyaninzaro kuko buyire bono embere gyo nkabanta kagiroraga baitutsemerire okuguma mbwiro nkobu ekisane kyori norora screen yawe akande rukira basaijaho yali ayolekerize mukisike kimu nambera achwere misango nokolerize misango akandi abatungwabe okwetororo bukama nino akabayolekerizaho koko misanga gisobororerwa kandi asobora kuba nagichwa kandi hanyuma yo kugihuliriza eke nakyo kikuru muno kandi amazima tusemeriro kuba ensongezo ntuyihondera tumanye nebindi ebirukukeraho bike tuongere kuba tugumiro mu buhire nkabunu no kutabazo bundi ebitakwateraine abantu aba mu bwiro bwekinamiro mu bwire bwokusasa kugaragara nebindi bamalira babalize bitarukwatagana ibintu nabiri tuongere kubabamu tuongere in fact mu bwire nkabunu nubo twakuongire kandi kuoleka solidarity yerukukeraho akande nuko ensongezo tusobolo kwikwasa owaiguru abakuru abarukwatwaho okutwara mu maiso bukama bwatoro akandi nabandi okurwana batuhereze ndekaniza zenyini semeriro kuba netondera ohireho nkaitwe abantu kubantu eserure byaitu omukaire nuko kam manyere abatoro bagire ngamba ngwemu ekera zero haka hakiri haka hakiri hata naitwe umusare zitobayire turiyo ntusaba hakiri tabaken hakiri tabaken so naitwe umuhikirwe yatugumiza ngwa umugwetu wa roho nabwo ikintu tujja kubantu mwolekwa ombwiro butali bwahara ruhanga nuwaru kutekaho ruhanga nuwaru kuyuhaho nabwo ekyo emyaka giyona kuruga kienda n'etano obwa jumure ngoma kandi kucyati ngo 2026 ngoma obwe jumikirwe kandi amazima genyini semerire kuba netusima ntuongera nokwe kwaso wahiguru omontekanizezo akande korora tugeno maiso nyangera kusima timu y'abanyana bango kurugo mu rubugo rwa Fortpoto abaliyo bala TV West omukaire nkakano nibahondere ntekaniza akande eyo kutuzo kwarukira baseija onyimba kabamba iguru kidio kana akande abatale bamu nabamu bala TV West omukaire nkakano akande
ensonga nibazihonderekera kumara twine timu erukumarira ground twina timu eri hano kurora ntukukyaho enyetwarize amakuru na buri kimwe cyose miriro kuba nomanya nk'abatungwa abarukira abaseija kandi okurora ensonga zino zasobora kwanizikaho hona namberoli nkuba etali maizi kandi n'ensonga ezo kuranza twekaho nkayire nkakanu akasozi karuzika kajumikirwe kandi ekinamiro ekinyakututire ekinamiro okugaragara okuturuma ombwire nkabuno obunyagugumangaine abatungwa bakira abaseija okurugomboka mu butale bumu na bumu basindikira obutumwa kandi okurora kimu mwembere basobora kuba nibagitugumiza kandi mbagenda hamwe nayitu munsonga ani munyana wange Nicholas kuri Fort Poto webale muno okuba no TV West nehinda ari munyana wange Juma Watts al Fort Poto na ngambera ba live akande ntekanze zino basoro kwanda bazihondera kurora zasobora kuba nizibakaho kasanga kira kadiri yange tinyine bingi kabulikiro tule mukayira konko kamo akanya kugumangaine okurora ntugaragara hamwe nensi yona ntugaragara hamu no bukama bwatoro ntugaragara ito nkabatungwa amacumu nebitaragarukira abaseija obwire bugumire kandi ngoma ejumikirwe omukayire anuko kanu omukama ayihiro mukono mukibiya kandi mazima atulize kurugira kimu ombomezo bwensi baitu entekaniza zitalizim nazimu ningumya nezikorwa kandi zitalizim nazimu no kurora emikore yataliye mu bundi neje kuba negendo maiso aha mwanya ogwa karambi oguri special karambi n'ugwo mwanya na mbere abakama abukamo bwatoro bagaramizibwa nkorine kuba negenda mu maiso omwanya ogwo gwa karambi na emyanya nyakwerire haho kandi abatungwa bo mukama bali umkina miro hamwanyo ogwo karambi oguri special and of which ninterera nabantu abakero bwingi abatalibamu nabamu obundi abali bagenzera hakikari karuzika baitu tumwatunga mugisa mwali musemiriyo kwa mutungo mugisa ogwo murundi ogundi mukaye kamwanya ogwa karambi mukarora abakama nambere bagaramizibwa akandi ningumya ndientekaniza obukama bwatoro bugikwasire kurungi okurora negendo maiso mwanya ogunguguma kwana guguri special muno hamyanya eyokama akande tukungero kubantu manya no kukeraho kandi emerwe ryo niyemu tukagisomesa nabana batwezalire bakongero kuba nibamanya ensongezo nko kuzemerire mwanya mukuru muno umwanya gwa karambi tombs akandambera bakama bagaramizibwa kandi baba bamaziro kutuza okurugombomizi wensi nagwo mukuru muno gula rugudoro rugenda akasese karambe muheri naho entekanza zindi kuba nizigenda mu maiso kandi na hakikali henyini kurora abatungwa abumukama amacumi n'ebitara babayire bahembere Kyoto aherwaho nambera makuru bagahuririre no myanya indi ibere taliye munemu nabazina bakwatanize ham anteme ubukamba bwatore bene gendo maiso kandi hubo Kyoto bakembera heruye kikali yaho basobora kuba bagaragaraho noho barayire ni myanya indi yataliye munemu omubwire nkabunu obunyakugumangaine hati itwe tukoleki hati itwe tugia hati itwe buryomu nagaragara umuringo ogutarwa munagumu bayiba bayire niwe kaguza temutomanyisa temutomanyisa embere gyo bwekaho ekyo kumanya umurungu ryo no turora ngo mukama tal muntu wabulikiro mungambe nyakwanguhire yabiro suboro gatalirejula nguyu kumara gakera ukatandika kwa noranga bino noranga biri ebitakwatanize noranga na bino omukama tal muntu wabulikiro oguma ngo bundi noba no manye birkwani bifayo rundi nibimufaho umbumezi obwabulikiro
ikyo nakyo akande kikuru muno nikyo rukurora baire baine kutwara akaire babaire baine kuraba mu mitendere nyakwikire okura paka nambere baratumanyisiza akande garukuba nigafayo genye nicyo rukurora ira abakuru abagyayoga tagyayogo buryo mu busango nagyayo umukikari hagyayoga nk'abakuru ubundi abamagombora uhure muhireyo kati ekyarugo umuntare yarukira abasayija nikia nukwaba amakuru nubo bagatwara tikyabaga kya buryo mu kugamba ngo buryo munagyayo ngo buryo mu bundi namurora ngo buryo munamukahaya bayitwa mu mikoro nkindi yabagero open nke mukoreye mpango nabwo teri ya buryo mu babagana bakayo omunsonga nkezo haro timu neruga karambi eyekera kwebembera omukutera makondere aburiyo norora haro banywana bange bayinge mbaruga karambi agonuga amazina gari official agatobantu zina kuri ahakikari karuzika agamanyirwa nka makondere timu y'abanywana bango kuruga karambi aho abarukubana muwebembera okubana mutera makondere hamukoro nkege official otatulika ruzika nyuwena ntugaragara ahabna yinywe omukaire nuko kanu timu eyabaswagirizi timu eyabanyamiruwa ebembirwe omugurusi kaserebe mukwikuze bidayo akande na teams zalizimu nazimburyomo ombujunani zibugwarukira abasayija yakukwasize ntuwongero kuba antugaragara hamna yinywe omubuhire nkabuno bunye kugumanga ino bwekinamiro iwe mumurungi akande ruriyo notorora aha TV Westne Hinda okugarayo kake mbayire nkurabire mu hansonga eyo kurinda nebyo buhangwa akande yebaire nekero kwebemberwa rukira abasayija oyo nyimba kabamba iguru nyakutulize akande emiti yerukwingane 15 ekataho buryo yabyarwa akandi omukampeni ye yokurora ebyo buhangwa byasobora kuba nibirindebwa na mbere emiti yenu etabyarwe handi na handi ekabyarwa ahihi nexarwe kyampanga akandi okwetorora omugero ogunugugumo gwa mpanga okurora ebyo buhangwa byasobora kuba nibirindebwa egeri mu campaign yabaina ibembera ahali yezo zimbaine nkugambire akandi eya rukira abasayija abaina na ibembere ginyo team eya abatezi abamakondere akande abali karuzika nabahayiso mukono kitinisa omukore kitinisa kandi karuzika omumukoro eyetaliyemu nemu obaire norora nubwo kuboliyo engonzi ubuganzi obukama bubayira mazima bweyungiro bundi kuruga myaka eri yera nebitwahuraga omukaire nkakano ekyo kubanze ensinganto zibaire zeyongire muno kwetaba mu activities ezo bukama nko kumbaire nkugambire okoraba omunsonga nke ebyemezano eyebaire negaita ensinganto nyamwingi ezo bukama omunsonga eza empaka ezo kuzina akande okwego kuswagire mitwalize nemukore ya ekikali emirwa okutwara maise byenyegesa na muno rukira abasayija nko kwabaire nabirwanaho ekirukumara akande nintekanize zabaire atayire special okurora abana batungo bundi scholarships no kukwatirwaho ombyenyegesa byabo na muno ahali yabo abatakwesobora ebintu byebisane byoliyo norora screen yawo murungi akandi byempango eyo omwaka ogututire amabego koire obutwali tuli karuzika akande omurungi ebyoliyo anorora ngo entekanize ezo nezo zimu rukira abasayija abaire ine okuolekwa abaire ine vision abaire ine mbera yolekerize abaire ine direction yayolekerize okurana atwara mu kama omumaiso kandi akin kiongiro kuba amazima nikituteme ntege akande okuyinamererwa
okugaragara okuli hamaiso agabantu abatali bamu na bamu nk'omusuuga abantu emyende ya Tooro omukaire nkakanu kwekeka ekya haiguru ekitakabahoga akandi nukuwongera okuba nukuteera enaku nyamwingi akande na muno batungwa abarukira basaija yobora kuba nolole bisani okuruga ahakikali karuzika abantu bayinamerirwe abantu ebyara batayire mu nyindo abantu mbarangyaha akandi omukaire kanu ahanyuma y'omukama n'amakuru agokutuza kwe nugongera okuba nigasasana rundi nigajanjara ensi yona akandi omurungi oliyo naturora aha TV West nehienda ensonga ezo zimhari ezo story ntubazano okongera kuba nitukujya kandi ikyo taina kuferwa kirikimo iwe ruliyo naturora akande okurano twegaitaho aha mikutu yetu Radio West TV West okurano tukujya bole kamukona akaraba nikagwaho akande omuntu ekanize special is tukwinire icumuri y'omukama kasanga kala kaneli eryange ekinamiro enaku okugaragara okura amaziga akande nibyo butikire Tooro omukaire nkahanu akandi omukaire nkakanu aganma hano akandi agatutire tutaina nekitusobora akandi okurora nitukora omukaire nuko kanu kiki ekyo rukwijukira urukira basaija abantu basindikira ubutumwa nyamwingi akandi nikiole kangu hakira abantu abarukira bwingi ole no bwabayire obundi atakamukagahihi rundi atakamuroraga nurora ngo hakire buli muntu abayire ine kukwatwaho okwembaganiza na muno omo mekoro rundi omo kitinise kyarukira basaija abayire akandi okwetorolensi abatungwa no barora baliyo nabaswagira omo mbone yarukira basaija akandi obwa makondere galiyo negajuga akande tuliyo mukusemererwa mu bwire nkobo akandi yo tutarukumanya ngwekina miro na maziga nike kisobora kuba nike garukaho kyokuroraho kya wahiguru kandi kya makye okurora akakiesigaliza yakiegarura nyo naiwe tutasobora kuba nitumanya akayira hamwe saha eyo kurugo mezo bwensi yanu baitu owahiguru tuongero kumwe kwasa bukyabukya tuongero kumwe kwaso mbulimbera yona andi amasoma ago tukatwale nkekikuru tugatwale nkekikuru kande gasobolo kuba negatwebembera obumezi bwaitu obwa buli kiro nkube tutire tuikirize kandi tuongero kuba ntusaba okuguma tuongero kuba ntusaba okubabamu omukaire nkakanu akaira kekina miro kande obundi gakubaira makuru gandi agarukuba gataryago agatosemeriro kuba turumo mu bwire nkabuno akandi obwo kwinamererwa dakika za kama 48 zonka niziza karaba asa yeito ya katano enyinja kara ekirokenu akande mu bwire abuno onubwo mwebale kubole naitwe webale kuba no turora hona nambero uri kuraba mikutu etariya mnem ya TV West nehinda tuina X at TV West UG akande no sobora no genda hala YouTube ukaba no turora kurungi na muno no muntekaniza zaitu zona ukagira no butumu bwatekayo na muno muntekaniza nkenu yeri special entekaniza akande yetekerweho okurantu ijuka obomezi
ahanyuma yo kutuza okwarukira abasaija oyo nyimba kabamba iguru orukedio wakana akandi nkuba yetujumikire omukaire nkakanu tujya yitwe nkatoro tujya tukwate guha mbwire nkabona baitu biona omubiona ruhango buriyo nwabwine ruhanga lekerizo korona tutungera kike kirugarukaho akanda tusobolo kuba nitumwe kwata omukaire nkakanu asobolo kutahisa no kuturabya ombwiro bw'amaziga obwikinamiro obunyakugumangaine obutuliyo aneturabamu nyogero kwa ninkujukya ngututulitwenka ensi yona etubumbatira omukaire nkakanu nesabira toro kande omukaire nuko kamu ensoro akigoye roho hapokuba tukuja abatoro bagira urufumo kumuseija tafani baralimu kinyoborukira abaseija no bwara abatulize ku rwembo mezi bwensi nekemaiso bundi obutumwa buri bwa bishops obwabakuru ba madini bamahaga nawe yabuhulirizaga kandi yacwamu yagamba hakire lekagire kiyayekoramu hakire seija tafani baralimu hakire umugwetu waroho aho no turatandikira ngoma agijumure akande okugenda mu maiso on continuity anko kubakiyeso muri Rungereza kusobora kubana kubaho aha obukama obwatoro abwa ruhanga aninsi yange myaka 34 yonka yomukama oyo nyimba kabamba iguru atulizemu akandi okorana aturuga aha maiso atungiro kwantumanyise bwangwe biro ebyo kugaragara nibijja kuba mwenda habukuba rukara basaija atulize enseri amayanja entekanize egyo nejja kutekebwaho eri special yebire birukwengana mwenda ebyo kugaragara ahamu kama buona na Uganda yona nensi yona okutwaliza hamu akande ebiro mwende ebyo tugaragara hamu biraba bihoire entekaniza yokurora ngo muguto gwa rukara basaija gwa soboro kuba nugukibwo mwihanga nemikorende yanegarukaho ejja kuba netuhebwa bukamo bwatore special tutasobora kubantu giye tumarunde ntugibahereza tutakabere kwantu gitunga akande nayo nejja kuba negendo mu maiso akande nukwongera okuterero kuguma ombwire nkabono kunya kugumanga ine runde buliwe okitaka kahoga ni osobora kuba uri mumbera nkegyo baitu omuntu rahikirweho rundo raferirweho omuntu we akande ni urukumanya obsas ni urukumanya akande embere ituriyo ntorabamu omukaire nkakanu yenya kugumanga ine nyowe ahamna iwe akande rulina yitu omukaire nkakanu kaire kagumere habukamo bwatoro turuzira ubutumwa kuruga mwachabazinga obusoga tubrozire akande nobutumwa obundi okurugwa munsi yona this time wenkirozire kusanga ngo mukama onyimba rukira basaija obuganzi abaira atabwine ubundi ngumu bantu abakuru bonka ngo habwo kuba muntu abairiwe kitini sarulengo rukubandusana ruti baitu kandi no bantu abemyaka ya hansi ensinganto yangonzi obumu obwabaira lesiro kwetororo bukama bwatoro bobaira mazima bwekike kya haiguru habwo kuba abaire mukama kandi muntu wabantu tinibyo nkabiri ubundi ibitura na handi abantu abaira nabehikeraho a ground ububaira no musanga nko modo farm egyo enyakuri umugomboro ya Bugaki mu district ege ya Kienjojo abaira yehikerayo umusanga ali umfamu yente umusanga ali Misiri muntu rubaira ali down to earth ko karulengo koru urugama ngo bunde nabana bato ensinganto abayine biroto abayine bigendererwa nabo babaire mbamurura nk'icyo kuroraho kandi amazima
ururango baine binge bamwegireho omukayire nkakano ombwire nkobwe mpango ubire nurura abana bato embura kalejo balahakikali tabarukurugaho emirimo nabagikora tibasasuirwe so iki nakyo nkyoleka ngo bumu bobaire bweyongire n'obuganzi obukama na muno omunsi nganto ombana abato nuhotekere n'abakirinjo hakwa bakirinjo orulengo rubako baroho ubumba bolekerize ngo obundi bakora bolekerizo kwa bahumura miremere barukora and of which barukubana bahumura nikibankieta ensinganto kurana nabo nabayimukeramu nabamanye emerwa nabamanye myetwalize nabamanya nenkora emikore taliyemu nemu okurora nabo bagumizamu kubana batwara obukama omaiso ntsasa tutaina ogarukera kandi ntwongera kwantugumya ekyo kubanza obunywani abukuba mukama abaire nanywanira obukama ekenya kwinguraine bugumeho obunywani bugumeho ekyakabiri enteekaniza eziri specialism na zimu ezo mukama abairaine because hati obwebembezi tubusobora kumaragaro batarao haine kuba habairo plan eyogama ngo myaka eti ntujja kuma tutawukena na kino mu myaka eti tutawukena na kino hakuba obwebembezi obundi bwona akande bukama buroho akande amazima tusaba ngwenteekaniza ezo igendo maiso habukuba ntorora ngo bukama bwitu bwatoro mukayire nkakano bobaira bwine direction eyibwolekerize kande kaleta berungi ombukama kanywanira obukama kongera kugara omuganjano hagati ya obukama nensi yono kutwara hamu ensonga zini sobole kuba nizitwara maiso habokubitwe obwesige bwaitu nkabatungwa buli omulinywe abebembezi abukama akande antusaba ngwentekanize ezo zongere okuba nizigenda maiso zitagera na mbere za yemera bugumizemu anentekanize zo zigumizemu ikule kande twongere okuba nitwegondeza ombukama bwaitu twakubaire nka kakubukama gwali butaro bintu nyamwinge turukusiba ntwega nyenke na rwebagyo twakubaire tubyegerere hidi kakubukama bwali butaro hati nyomberenda hano ha TV West nehinda ndiyo nimbaza nensi yona nimbaza mu rulimi runyoro rutoro nyona akubaye ndo balizanka hankanyo wakasangaki tata kasangaki TV akabagine tata kasangaki umugenzi atakagenzire akaba namanya ngunanye ndayimera hano nsobole kuba nimbalize ensi yona nihanga omurulimi runyoro rutoro kandi obutara yegira handi hona ohiro okorabo mirwe yobukama nemyetwalize nemigenzo okurango nanye ninyemera hano ha TV hanga ninsobora kuba nimbaza nensi yona nikimanyisa values culture nebindi bekuru muno mbomezi bwaitu bwa bulikiro kandi nibijja kutuyamba tsobole kuka platforms nambere ensi yone kuba neturura ensi yakatwongera kuba netwegombesa ensi yakatwongera kuba netutwara nko bundi abantu abaino muhendo omunsi yaitu akandi okwongera kuombeka obukama bwaitu bwa toro yanga Uganda akandi nensi yona okutwara hamu ninyawuranto mukayire nkakano okurora ngo bundi nobukaraba kaireke kinamiro noburaba bwire bugumire akande nimpebo obugisa ogwo kwijja nkaba hanu akandi nkasobora kuba ninkeranura nkasobora kuba ninyebembere ntekaniza nkeno yeri special okurani kwikya billion bigendo maiso ombukama obwatoro ahanyuma yo kutuza kwa oyo nyimba kabamba iguru rukidi wakana akandi okurora na twihwa ahamaiso obwire nkabona akande ntungera okuba nturora kurungi omunsonga egeriemu na muno eyo kugumizamu okuobukama butayemerire akubikirikima kikaguzo ekikuru muno akande kirukabuzebwa nokurora hati buli omwana nagamba hati kandi what next kike kyajja kweyongera hati umanya hata mbuyire nkobu akandi ekikaguze ekyo kikuru muno
nikyo ndiyo nkugambira nti no bwaba muzaire asasa ubwara umwana we yagera mbere heka batahurize ngo bundi ine muhara wanako wariyo narora rundi ine muhara wanako asimire hakire no baraba muzaire atakakirozera akihuriza mu ngambo ngo wawo bero bino ngo yakozera mu mulimo ngo cyari nakora umuzaire ke musemeza muno kurana muno mune myako bwo kubogishikize ngo bayitu haroyekera kugenda mu maiso oku noko ekikuru muno akande mazima mu rulimi nyurutoro bagamba ngwito bwo kufota zaire ngo nabakora bya hakanyuma akande abakwana ubutakina kitine sakiona iwe akande umurungi aroriyo notorora abakama akandi abatoro kurugeke mu mwaka ogwa 10 na 30 ninsobora kuba nimba kurabiramu mpora kaboyo olimi okubanza kaboyo olimi okubanza akaba natwaro kama bwatoro kurugeke mu mwaka ogwa 10 ogu 18 kuikira kimo 18 nkaga na gumu no wakabaro kande ntugenda kuroro maiso nyaika watoro 18 nkaga na gumu kuikira kimo 18 nkaga na mukaga iwe ruriyo notorora omukaire nokokanu aha TV West nehinda akande ensonge gyosemeriye kwa nogimai kiebambe okubanza 15 okukira kemo 15 nkaga na mukaga ulimi wa kabiri 15 okukira kemo 15 nsanju na gumu obukama bubwatoro buro arukidi okubanza 18 nsanju na gumu okukira kemo 18 nsanju ne 5 ogwa kabarukidi okubanza akande no akabaruho ombwiro obu akande nabandi okurugarukidi okubanza nsanju na gumu okukira kemo hansanju ne 5 akande iwuriyo no turana tujya kutandikiraho harukidi okubanza okwizera kemo kwikihati akande obuturaba turugiro mukahumuro TV wasine hinda ano tuli webale kubona itwe kandi no kubote gaisiro mukayirenga kandi kirisa tugenda mukahumuro obuturarugwo mukahumuro tugenda maiso na program enu guma otarugwa Eshaha zaba mukaga zihangwe na Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yejumbira mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheka mbantu otine kwetina aha kasente kache mnongo tungaroni okugendera kimwe shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya Numida oshaberoni nikiba cyaho otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigezi Universal Actors nokora cha burka eine bizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwana nire kabandi bitu obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo poma rota sisiro wanje iyo maro yakurire sana sasa ninga okuna tware niyongo nakuswara tokareba karatuna bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nende bezirumu orukuri mbutele abandi binabakazi 8
barya batebe kine nyonyine tubiri kushorya pono terenduru owakuchororu nugwo muzano ogwo utashemeye kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabazyo Ini nikakutumia ngo mfachora mwana. Iyo ngeni ngo kwatira muzana bakaba kumera ngo mutoke. Tenkaru kahanu yantino ko mwana ninga kwenyina. Gwendi wanu naye nawe mwanye nazo murungi